Salama melambi, salama akaboro lako kita solanasang. Salama si tamu lan padanungan toraya, tanggal 10 kasera, bulan kasera, tahun 2022. Lata basa siala tanannu tu surat madatunna matua, ta pasakka penaanta ta masambayang. O ambe sumpu memaselan suruga, lan temelambi totemo opuang matua, rampokan makurre sumanga untanda bilangi tupak kamasemi lako kaleki solanasang. Melambi totemo mibengkan atu baru lakinai umpogau tumintu pengkaranganki. Dolona autopuang matua laki basa sia laki nannu tu kadammi. Tunduikan ni opuang na ya tu kadammi laki tandai tu batunanna sia laki pogau lan mintu allo katuangki. Pagarre imi tumintu salah budangki mitarima kante mangando langan olo melak bimi lansanganna puang esuk puang pelabak kasalangki. Amin. Ya tupak basanta diala lamai surah Nabi Yeremia pasala kasera ayat 92 selako ayat 22. Mindara tupaisan laun tandai te apa ya te. Mindara tumang kanani puang makada. Na urungan maadin umpak pesanan ni kumua apa banangana anna sanggang te padang iya te. Sia talo susi padang pangalaran tomai misa tau tae mo onolai. Nakua kadan na puang. Belana na bokoi tau ya tomai tu sukaran alukku. Tuku padio tingayona sia tae na parangitu gamarangku. Sia tae na pasiolanan nitu kedona. Sangadinna unturu kamakarasan penaanna sia umpengkaulai baal. Susi tuna adaran ni nenek todolona. Ya moto nakua kadanna puangna mintu madandan maritik kapenomanna to Israel kumua. Tonganna laku pakande absantin sia laku pairu rasun tu tau ia tomai. Sia laku pasi sarak-sarak tu tau ia tomai dulu mintu bangsa tu tae na tandai sia tae na tandai nenek todolona sia laku paulai padang sapuranna kusabui. Indesia tu kadanna puang na mintu mak dandan maritik. Nakua kilalai sia tambai tu baine umbating sia pesuan ni tu baine malute anna sae. Anna madoi umbarakang ki tumisa bating na urungan ni si tenutuan sia lolong tu wai matanta. Belanna dirangilan maision tu bating ia te nakua. Sangga mokan ni natoding tonga mokan siri belan na diparuku mokan untampe tondokki sedipongka motu mintu banuangki. Ya moto kamu mintu baine perangimi tu kadanna puang lami tanding talinga tu kada sun dio pudukna adai tu mintu anak na baine umbating siadarang komi mak rio-rio. Ia tu mamaram mata menteka mo tama penti orangki. Sia taru mo tama tongkonan layukki. Sia umangsan ni pia dulu lalan. Sia to mangura diulu padang. Nakua kadan na puang mak kadako. Ia mo na paurung to na ia tu batang rabuk na tau situ lambenan. Susi pangangku diulu padang. Sia susi gandung di kapan tobang di boko na tong ka tai. Na moy misa tau tae urrampun ni. Amin. Unola lalantongan atau dalam bahasa Indonesia berjalan pada jalan yang benar. Ia tu katuan dipaten to misa kalingkan den dinike de den dini rampo. Ia ke ditandai mi umbala dini rampo, batu umbala dipatu, ke demiki ito, antalumingka unola lalan umpatu lako tu inan la dini rampo. Nenek den tu tanda, batu pedulu ditiro diulu lalan, tu menduluan pempatuan lako si misa inan,
ba'tu tondok dikua daan na pusat utau. Ia ke diturui tu pedululalan manasa tae anna den la pusa sia manasa la rampoki la kotuinan ba'tu tondok la dipatu. Napakilala ki te kadanna puang matua kumua ia tu puang matua manoka ditimba olona. Nasassan puang matua ke sirau ta'anak kidosa tu kapatonganan lan katuan na tolino. Susito Israel untampe mo sukaran alukna puang matua sia tangna perangi mo tu gamaranna. Menomba mo lakodeata ya tomai batiina nenek duka mo nasiosoi tu kapenomban lakodeata. Sitonganna ya tu sukaran aluk ba'tu Taurat ia mo penggarontosan kapialukan lan pangosok dolo. Tu mepatudu kumua annala dikua siumpu melo puang matua siapa danta tolino apa tae mo naturui to Yahuda. Na belan na bokoi mo tu sukaran aluk na puang saela ko dirampoi ukungan na urungan ni ia tumai tondokna mendadi mo susi padang pangalaran. Tae mo upu na ditiro sia dirangi tu kamatean sia bating na makatampakan na dipali la komisa tondok membela. Ia moto tubuan na kamakarasan ulu tu tombang sukaran alukna puang. Na kamasian maki sukaran alukna puang matua kumu anna paduluang ki tulalan sipatu la diola. Da mo anna den sepa la kolalan senga da antapusa. Ondonganna lana daiki tontong bantang mapatongan dikua tato yang diumai ukungan sia tontong mempatu lako kamarampasan. Amin. Mai komi tamas sembayang. Ambek kidau suruga kure sumanga temelambi to temo kinai mangka umbasa sia unannu tu kadammi. Tunduikan upuang lan mintu allo katuangki kituo situru pak poreammi tuo bantang mak patongan. Sangammi tu tontong kipudi sia kipakalabi lan mintu allo katuangki da kisepang ala kolana senga da kipusa. Tunduikan upuang pena masallo kitontong matoto na mintu penggaurangki kepasitende pak poreammi. Pasakke makan upuang matua laung patarru itu katuan sia mintu agan pengkarangan mangka bibengkan si misa-misaki. Na mintu na to kipugau umpakalabi sangammi. Si adai kan upuang matua tuo bantang lan kapatonganan unting ngayo temak rupa-rupa petoba lan tekulla akipatulako. Perangimi te pangandoki opuang korean sumanga kilako olo malabi mi balan na mintu na to kiangkaran tetelan sangan na pungesu puang pelabak kasalangki. Amin. Siulu solanasang pada mo kalandona tu pa nanunganta te allo iya te puang matua tontong pasakkeki ungkamaseki lan mintu agan katuanta.